temana ya 17 ke noneditse diphate tsa ka kamila le aloe le cinnamone re itahele ratong ho fihlela ho esa re thabele monate hammoho bane monna wa ka ayo hae o etetse hole o nkile mokotlana wa tjhelete o tla boela hae ka kgwedi e tla twasa. Mo mina ka dipuo tse ngata tse monate a mo hlola ka molomo o qekisang yaba mohlankana yo o mo latela ka bonolo jwalo ka kgomo e buswang le kaba le ha e le kgama e tlolelang lemeneng me e hlajwa sebete ka teng ke leru hape le ha e le jwalo ka nonyana e thwethwelang sefing e sa tsebe ho ba se tjhetswe ho phela ha yona. Ka baka leo bana ba ka mmameleng le ele dipolelo tsa molomo wa ka hloko pelo ya hao e seke ya kgelohela tseleng ya eo o seke wa lahleha mmileng wa hae hobane ba hlabilweng o ba dihile ba le bangata bao a ba bolaileng ba bangata ho fetisisa. Ntlo ya hae ke tsela ya ngalo ya bafu e theohelang madibeng a lefu.